Hello guys, Sandip Ghosh, Phrung Kaham channel. Tini bab dok ke chung nai leina, tini ke chung Kolkata ni Khupor kta se uji rewa hak na lephina. Kenaro skang live hemo video bangma naroni support ake jenaro interest umo ang nai simai ha. Khabodi no bangma bro comments kene roko tongo Kolkata wa Dr. Broima Thoimo ni Khupor no tui bigradi rewa hak ye naro comments kene ro bangma ongha khabun bok pandawo tinio ang abomani Khupor no tui bie phaiha tinini jorawole ma solong pia tong aboma case no tuile tini ke chung khna lainai aboni sisa je gothimon jorau kheye unke chungjo to sio like phaimo salrawo bangma no bari kheye protest by rally by khabudi kheye aro onglai tong je abo Dr. Broima Thoimo ni yogo unke tini la sinye phono aboni justice mayako ake jabo hamya khene roles po abo kahamake confirm kong sugye tini la sinye phono brono kosla rimeyako jabo buno umthuye kuneroni sakao ke aboroke tawon jaroke breki onke tonghinke tawo chung khnalainai kokmao abon ba pandanaro video narai samonjing katho yanjora nai tonde abon sinkenaro kawbru bai srai ke umchimainai ke phaji tawo chung salai nagrana Sandip Ghosh ni chingyo rai saye je Arjikar Medical College ni aboroni former principal abo Sandip Ghosh yaneha bo bungke tawoke bungke police roni yawo ba CBI roni yawo kese ungi tongo abo dikhe bunoke arrest khyau pai moses kamu phana rono sape khnari ha unke tawoke bungsang se thauya bini logiyo tre police station ni ke ha OCO ha officer in charge abo bungno phono arrest ke ha bini logiyo abo je tala police station ni tongo police station mo ha tala police station aroni skang ni je former officer in charge bini moha Abhijit Mondal yaneha kebo Abhijit Mondal yana bai ketre bo principal je Sandip Ghosh brono ke tawo CBI roni custodio setuyo jabo Abhijit Mondal bai ake jebo Sandip Ghosh principal brono ke salbai brono kau sungye tuyo ake tre proof ake evidence thumye tuyo rutuk huye tuyo dal evidence tawon jaropono mayang ha ake tre bangma salbai no juda evidence mayo yetongo browni thin jiyo ke jetawo arrest khyamo bo Abhijit Mondal bo je Abhijit Mondal ya ha bungke tala police station ni officer in charge tawo so present ole bung aro nilong sia ar poskam ke aboroni officer in charge bungke bunorome omoke Sandip Ghosh ni loge buno arrest khyamo ke manbo pano inke brauke je abo doi ke skampuo mother upai phuni yogo dai fe phoda doye brau affair ke yamoni bok pandawo khabuna balori mon bok pandawo je 9 August incident ope moni loge brau dai fe phoda doye affair ke yamon bok pandawo ba brau abo affair no tuisa yamon bok pandawo ke bini sakau phoke abo thauya tre je abo incident ni evidence rono phono brau khusmui ni naimo ake je kauphi affairs namye brau khuisamo abudima ro phono sibe ro bekhe maiko mon bok pandawo ke buno phono Sandip Ghosh ni loge ke arrest ke atawo ke abo se thauya tre borwo sayobode hasingke jebo Sandip Ghosh no tawa so je public ro ake jotono buno je tosle riyam thionima kosla saipaye tongo khabodi ki ek bangma bro ni demand se bro no je tosle riyam thionima je kosla khenai je hamya khenai ron sakao asingke bro no ko praila ni ma bo se joto chupaye tongo khabodi no boro wotre CBI ro bro seriously je investigation kheye tongo nketre boro sayong pio Sandip Ghosh no je bro ro chongmode bungse bui somane bo samung hamyang thio bini biao song hasingke pa proof kaham ke maya singke bungle yu maya nong nai bini je maya nei male bungle thuyok nei ma ba tosle ye thuyok nei ma nong nai ye boro sakhayok pio ka bani khui pietre the additional chief judicial magistrate SD ya ne ha bukono sawo Sandip Ghosh bai aketre abo Abhijit Mondal brok nim senior kahama ke proof confirm ye evidence maya singke bromole phyo yaw nai brom bo pandole bahatui no broni kosla le bahano unai ye boro sayok pio ke abodi ke no tawo broni sakao kaham ke salbi investigation ke ti o tre proof nai khu ye ti o ke aboni khu ye
tre Sandip Ghosh ni laptop mobile rong chingyo urtu kho yek bang matre evidence ro maya ha document simon ja lekha budima ro phono tre mai kho ya ha CBI ro bai kha bodi ke se tawni jorao khe Sandip Ghosh ni sa ka khe investigation khe ye tu yok kho ma phono confirm ya kho buno tosle rim thine dong hak ma ha bini kosla ma phono sayok ya kho tawn jorao investigation shro se ui tong kho CBI ro abono CBI bai tre ED team ro bro strictly je investigation abono kheye to serious investigation kheye to kaham kheye proof mai apai mani go se je khe nai bo bro no kheu nai ke tawn jora le investigation no ungi to khabuni khui pi ye tre lai thanai 27 bo September tani Friday yo ba sokra sal bo anukha sal kolpes nima lai phemo शुक्रवार हा फ्राइडे यो आर फोकेट माउ हाइन के केहा हॉस्पिटल निम सियो आबो हॉस्पिटल निम के सागर दत्ता हॉस्पिटल नि तो बोके नॉर्थ 24 परगनास नि सियो से तो इनका आरो हॉस्पिटलत माउ हा लाई थांनाय फ्राइडे नि सागो आबरो केहा जे पेशेंट राव याक्लाय ने ब्रो हा थुये था सिंके आबो थुइबाय मनि यो बोकेट माउ हा abo bini guardian rawa ketra chemo phoremo ginsaye aro hospital ni junior doctor sake nurse ni sakao brau attack kheha ba yautui saye bron sakao hamya kheha bu to kheha inke abo dike bu to khebe asinke arpo abo je 27 ni salo life hemo Friday yo arpo junior doctor khuk tham ake nurse khuk tham brau sa chapai ham sorok sa chapai ha buok moni bau pandau kheye mke abuno khana ye tredi salo khe 28 Saturday yo khe boke myawo ha khe mya ni salo khe joto je junior doctor team brau bai khe khorong ti salai ha hospitalo joto su samung taung tonai ro joto doctor staff ro samung thongning thong ye inka budi ke khorong ti salai brau ma tangkong ha mami ke brau sa so safe feel ke amon bau pandawo brau sa so nkha rau mai amon bau pandawo budi ke je bai pho doctor ni sa ka wo bu to khe ti asing ke chin bau pandawot ma jorawo chin le safety tonai abono joto brau chongye krilai mon bau pandaw khe khanang lai mon bau pandaw khe 28 la bom yani salo Saturday chani salo khe joto khorong ti sa hospital joto su samung tangi tonai doctor staff ro kya ko samung tang ni tang tho chung samung nam tho iri nai ni inke abodi khe no taw khe brau tre decision la phi ha junior doctor team ro phainai bo 20 kauntal October tal ni nokha salnima salo arpo brau ke ha relictor khe khelai nai hi brau saklai phio je Arjikar Medical College of Thuye Thanima Broima ni sakao kheye bini justice de phimai naima abono tuye aketre doctor onbo pandawo security kaham kheye ongmai ni bo pandaw kheye brau ke ha relictor khenai hiye brau saklai phio bo phainai 2 October wa inka buni khoipi tre sayo phio 30 September 2024 ni salwo abo salha naising nai sarui ni daimba ni jorawo naising nai 5 pm ni jorawo je juniors doctor ro brau ni dimano ha brau je samo inke brau samo ke body ke khnai yung ha 30 September ke khnai Monday sal tangkra sal khnai ni salwo sarui ni daimba jora somoi arsun jora brau nai saunai asun jora brau nai sinai naisingye je brau demands ke mo doctor ni bau pandawo ke ha security trek ka ha mo mai ma abo joto sorono Supreme Court ni hearing brau knapai moni yogo buju chaya hasingke 5 pm sarui ni 5 pm lai hasingke brau je hospitalo samung tangi tonai doctor team brau doctor su brau ke ha ko samung tang ya kheye joto samung yaw bera nai ye brau ke ha saklai review khnai ni sal sarui ni 5 pm ni jorawo maha buju je brau demand ke mode ungya hasingke brau doctor ophono ke ha ko samung tang ya ye joto kau ba khiye ke ha brau khorong tui salai phiu ketawan jorole ba suno no ba sa onje sai family nim sinyo no maso chiso maya ba confuse mo rota singke naro tola comment singke sirimanya ketre naro masu samchu mo rota singke ba no ni kaukti ro richu mo rota singke naro abo phono tolawo sirimai nai kechong tinin ba pandale borno kathagrana nau joto video no rai samonching katho yanjora nai tuman ba pandaw nau joto no khakchang